somlando. Yiwo la amanga esifuna ukuwaqeda achunyayelwa ngamashona beqamba amanga bethi amakhalanga aphuma emashoneni ngamanga aluhlaza tshoko. Amakhalanga afikela phayana engamalozi ngo-300 AD endaweni esibizwa kuthiwa iZimbabwe namhlanje. Befikisana lamatonga, befikisana lamavenda, befika behlalisana khonaphana lamaNambiya, behlezi khonaphaya. Bathe behlezi ngabo 8 something 10 something kusiyafika ku-1450 kwakusekufike ama-Portuguese, ama-Arabs befuna ukutrade laphaya. Yibo abantu abafika bahlalisana kuhle lamalozi peacefully, baze bacela ukuthi bancediswe ukwakha istructure se-Great Zimbabwe. Besakhela ukuthi ma bebuye ama-products abo from the sea basuke eBeira on Horseback bayobeka izinto zabo e-Great Zimbabwe bese betrade from there. Bacontinue bayakwakha another structure bencediswa futhi yibo labo bantu amalozi ekhani, bafika babeka bayakha istructure lesana saphela ukuthi basuke eGreat Zimbabwe on Horseback bayofika ekhani besenzela ukuthi batrade bekhona ngale. Bathe sebesuka ekhani besiya kwakha emapungugwe bafika bayakhiswa ngamavenda because labo they are another peaceful nation. Babayakhela imapungugwe bebanceda ngelabor bayakha baqeda besenza iroute into inland Southern Africa yokutrade, besenza iroute yokutrade. Amalozi hayi amashona, amalozi osekunamhlanje ngamakhalanga labanye izizwe zenzane zakhelene labo. And then kuthe ngo-1650 kwafika amashona evela eguruswa besiza in waves, kufika amanyika, kufika amakorekore, kufika lama zezuru besiza bevela khona le eguruswa ngeculture efananayo bonke bephethe ama-machets. Bafika badudula abantu ababehlezi endaweni zasemaswingo konke laphayana babaphushela entshonalanga beza in waves, njengokufika kukazwangandaba evela entshonalanga kwaZulu, njengokufika kukanyamazana evela entshonalanga kwaZulu, njengokufika kukaMzilikazi evela entshonalanga kwaZulu. Labo wafika labo abantu uzwangandaba nguye wafika wadudula abantu wabadudula lapha ababehlezi khona futhi ebukhalanga esebabuyisela emuva khonale. Amashona afika abadudula emaswingo edudula amalozi abadudulela entshonalanga abaphushela khona lezi ndaweni zasentshonalanga lapha abahlezi khona manje amakhalanga labanye babo. Athe esebadudulile esehlezi laphayana abangasukanga aqala umkhuba wabo. Bali abantu besishoneni balomkhuba owodwa, igama nje iletha eyodwa everywhere lapho elifaka khona u-eli, any language lapho kufaka khona u-eli bona bafike befake u-ara. Bengafaka u-ara wabo igama selingelabo lina sekuyini eliphume kibo. Bafika bona batshintsha ke amakhalanga asala khona phayana emaswingo bababiza karanga, bababiza rozi. Bathe bebabiza karanga bababiza rozi basebesithi njengoba kulamakaranga kulamarozi, amakaranga lamarozi yiwo asuke kibo. Kungamanga konke lokho, amashona yiwo awafikayo evela eguruswa afika angena phakathi kwamalozi atshintsha ulimi lwamalozi ngokufaka o-ara asesithi amalozi asuka kubo.
akusilo qiniso. Yinye into emele iqondiswe leyo. Izinto ze-Great Zimbabwe zana i-structure esiyakhiwa nge-technology yeZanzibar, i-structure esiyakhiwa nge-technology ye-Egypt, i-structure esiyakhiwa ngama-Arabs besenza i-trade route into present day Southern Africa. So ukuthi khona bethi bona ukuthi kuthiwe ama-artifacts atholakele e-Great Zimbabwe bafika badudula abantu bathe sebebadudulile bahlala bona bashiya ama-artifacts abo khonapho sebesithi ngoba sokutholakele ama-artifacts amashona sebesithi yibo abayakha khonaphana ngamanga aluhlaza tshoko akhulunywa nguChigwetere engamanga. And then amanye amanga akhulunywa kakhulu ngabantu abelungu bathi befika bafuna ukukhanda inkalakatha kaSatani ngomzilikazi beqamba amanga babhala ukuthi umzilikazi wafika wadudula amakhalanga wahlala endaweni lapha akuhlezi khona amaNdebele ngamanga. Amashona ate ethatha ipower lawo wasithatha leso story asikhulisa athi umzilikazi wafika wadudula abantu wahlala yena khonaphana ngamanga. Umzilikazi weza elandelana lozwangendaba, uzwangendaba ehlulwe ngumzilikazi loShaka wabaleka esuka kwaZulu. Uzwangendaba ngo-1832 wathi ehleli wabona amabutho kaMzilikazi ezocheka indawo ayilayelwe nguRobert Moffat. Uzwangendaba wasuka wahamba same time wanyamalala ngo-1835 wayengasekho laphayana esebalekile uzwangendaba. Uthe ebalekile uzwangendaba ezwa kuthiwa umzilikazi uyeza, umzilikazi weza wafika laye wasekla laphayana. Uzwangendaba nguye owafika wabulala umambo wase-Great Zimbabwe, umambo inkosi yamashona owayebusa amashona wambulala. Kodwa owamakhalanga owayehlala eNyathi entabeni zikaMambo igama lakhe kwakungumambo. Ngale emashoneni umambo kwakuyititle etsho ukuthi inkosi, ngapha emakhalangeni igama elithi mambo kwakuligama lakhe lokuzalwa. Lowo muntu kabambonanga, umzwangendaba kambonanga wamchiya ephila. Uzwangendaba wathezwa kuthiwa umzilikazi uyeza waqoqa imtshaqana yakhe wahamba. Yikho ukunanzelela kukaMambo ukuthi hawu uzwangendaba lo fike wahlukumeza abantu kangaka wadudula yena lumuntu eselimbiza lisithi nguChiwundura moyo. Akula Chiwundura moyo, nguChibundule owadudulwa nguzwangendaba, nguChibundule moyo owadudulwa nguzwangendaba endaweni zabo Plumtree le wazo wayawela khonale koChiwundura. Siyazazi lezi zinto lezi. Yikho ke uMambo owayesentabeni zikaMambo wathe kubona lokhu ukuthi uzwangendaba ubalekela umzilikazi, wakubona ukuthi umzilikazi ngumuntu olamandla, wasethumela umthwakazi ukuthi ahlangabeze umzilikazi amphathe kahle bakhulumisane, amphathe kahle aze naye koMbiza kaZibulawa. koMbiza kaZibulawa ligama elaselitshelwe umzilikazi ngumthwakazi ukuthi endaweni kaMambo iMbiza kaZibulawa kuyazila. So ke wahamba ke ulokhuzana umthwakazi wayofika lo mzilikazi endaweni kaMambo bakhulumisana ukuthi bahlalisane kanjani. Kwahlalwa phansi kwaconsultwa injelele. uMambo wena lo engikhuluma ngaye owamakhalanga nguye owayephethe injelele, nguye owayekhothanyelwa ngabetswana, ngamaTonga, ngamavenda, ngamakhalanga ngenxa yamandla akhe asenjelele. Akula Mambo waseMasvingo owake waphatha enjelele, lo nguye owabulawa nguzwangendaba. So ke uMambo lo mzilikazi esebonile uMambo ukuthi kungcono ukuphila lo mzilikazi ukuze aphephe, ngoba wayehlale esokoliswa ngabantu besishoneni bemhlasela ngama-machetes, bebizwa kuthiwa ngamahulubuhwa, bebizwa kuthiwa kuthiwa zilalabuhwa, ngoba babecathamela abantu etshanini njengamagumaguma, becathamela abantu etshanini njengamatshete, bona bahamba behla
behlasela amaplaza abantu abeZanu PF, njengalabo abahamba begamula abantu emgodini yakithi abeZanu PF. Labo babesenza njalo ngumkhuba wabo. The only difference is now abasebanengi, abasayenzi bonke, sokusenza abalutshwana. Yikho uMambo wakhetha ukuphila lo Mzilikazi, abona ebalekelwa ngulokhuzana nguzwangandaba owayemhlupha, ukwenzela ukuthi ma esehlala lo Mzilikazi abe safe. Bahlala phansi ke bahlanganisa izizwe ezazingaphansi kukaMambo. uMzilikazi la esiza labeSuthu, labathwa, labenguni, bahlanganisa behlezi phansi. uNyamazana laye esetholakele engumfazi, uMzilikazi washada umthwakazi, washada lo Nyamazana, wakhulumisana lo Mambo, bahlanganisa izizwe zonke kwaba yisizwe esi-1 esikaMthwakazi. Ekuhlanganiseni izizwe lezi, into yokuqala kwavunyelwana ukuthi kuzobusa uMambo lo Mzilikazi. Imithetho ekhulunywa nguMambo eyasonjelele izokhothanyelwa ngumuntu wonke. Imithetho ekhulunywa nguMzilikazi ephathelane lomthetho welokuzana, ama-political rules, azokhothanyelwa ngumuntu wonke. And then okunye futhi wavumelana ukuthi uMzilikazi kagezwe igazi, wakhipha inkomo eziyi-100 ezokukhunga indawo lapho wayefika njengoba wayefika wagezwa igazi, wamukeleka njengenkosi lomhlali wendawo. uMzilikazi uthe senze njalo ke waphinde kwavunyelwana ukuthi uMzilikazi uzovikela indawo ekaMambo militarily ngokuhlanganisa amabutho from everywhere, abahlanganise bonke izizwe zonke, aphikhe ama-soldiers adefende indawo. Wayidefenda kwathiwa uzogcina ukudla futhi, ngoba ubuye labantu evela kwaZulu benjani akungela muntu obulewe yindlala, so uzothi take charge of food security. Esinye isivumelwano kwaba yikuthi izizwe ezizofuna ukuvikelwa nguMzilikazi zingekho ngaphansi kwelikaMambo lo Mzilikazi zizomele zikhokhe imithelo. So ke kwahlalwa ke kanjalo ke kuvunyelwene ngaleyo ndlela. uMambo lo Mzilikazi bevumelene ukuphilisana. uMambo ekade ehlutshwa ngamaShona efuna ukumthathela izimbiza bayezisa komuthi uSinazitha. Kwahlala ke kwabuswa kanjalo kwaze kwalunga. Kwathi ke kufika abelungu, ukuhamba kukazwangendaba ebaleka efika echiya amantawu eChipinge, eqhuma esiya eMalawi, Zambia, esiya kwakha ilokhuzana isizwe sakhe khona ngale asesibizwa ngamankoni manje, esibeka khona ngale lesiyasizwe. Wadlula futhi phakathi kwabantu besiShona ebahlukumeza, ebabulala, edlula esiya khonale. So esehambile uZwangendaba, uMzilikazi wasuka uZwangendaba ngo-1835, uMzilikazi efika ngo-1838. Ma bethi bathola kungela muntu abantu besindebeleni kabaqamba imanga, uMzilikazi uZwangendaba wayedudule abantu bonke, uthe sesuka wachiya kuKhamsile. Yikho lapho okwabuya kwangena khona uMzilikazi wakhulumisana lo Mambo. Uthe ekhulumisane lo Mambo bahlalisana ke ngokuzwanana, ngoba uMambo sethole umvikeli, uMzilikazi sefuthi ethole indawo lapho ayevele into ayevele ifuna, ayethi uzohlala efuna indawo ezahlala ngoxolo. uMzilikazi ufe esaziwa njengenkosi elesibindi sengwenyama, kodwa elenhliziyo yejuba. Uma wayelenhliziyo yejuba, esegeziwe konke lokho ayedinga ukugezwa igazi, wayezabe sawahlaselelani amaShona. Akula Mzilikazi owahlasela amaShona. amaShona ahlaselwa nguZwangandaba. Lokho siyakuphika, izimpi zesindebeleni zonke zirekhodiwe. Ma ungabuyela kwaZulu ezaliwa ngamaNdebele, silempi yaseNgome, silempi yasesiphongweni, silempi yomhlathuze, ungaze uye ngaphi, silezimpi zonke ziqanjwe ngamagama. Ayikho emaShoneni eqanjwe ngegama ukuthi kulempi uMzilikazi ake wayilwa namaShona kumbe ake wayilwa namaKhalanga, ngaphandle kokuthi emenywe ngamanyika emaNikaland, labo ababevumile ukuthi bazokhokha intela ukuthi uMzilikazi abavikele. Then bambiza, sekufika ama-slave traders, wayawadudula wawabuyisela olwandle, bahamba. Bathe sebehambile abelungu basala bembiza bethi ngu-Black Napoleon. So indaba yokuthi ulokuzeni
ilokuzeni uMzilikazi wahlasela amashona wabathathela indawo yes justify igugurawundi ngezenzo zikaMzilikazi kumbe zikalobhengula ngamanga aluhlaza tshoko athi mfe ayikho yonke leyo nto leyo. Lizabona ukuthi uMgabe wathi ethatha umbuso ngo1980 uMgabe wathi ethatha umbuso ngo1980 i-first point of call yakhe kwaba yinjelele wafika wayala ukuthi abantwana bayogezwa igazi ngokusemthethweni njengokwakumiswe injelele uNkomo ephuma wayecelile enjelele ukuthi ahambe kwathiwa ukuthi alwe uthema esebuya uNkomo sokumele kuyegezwa igazi enjelele uMgabe wayala silalele sonke wathi uNkomo ufuna ukuyamthathela amandla ngenjelele yakhe uthe eqeda wabuya wahamba wathatha wabulala abantu wayobafaka eBhalagwe eduze lenjelele ngoba ekwazi ukuthi injelele kayikufuna ukungcola lokhuyana wasuka futhi uMgabe wahamba wayayidubula yona ngokwayinjelele wayibhomba lamhlanje sithethe umuntu wesishoneni wayambeka khona phana enjelele nguyosegade leyo njelele i-aim yakhona yonke ngeyokuzama ukutshontsha amandla enjelele ayesiwa komuthi uSinazida yimpi endala ekaMambo lamashona abasebezama ukuthi bavike ngoMzilikazi yonke into abafuna ukuyikhuluma ukuthi ye Mandebele la kwaZulu ye Mandebele lavela kwaZulu balamanga balwa lamakhalanga bafuna ukuthi bathathela amandla enjelele into yakudala kasiyo nto entsha yikho okwafosa uMambo ukuthi ahlalisane lo Mzilikazi baze babuse bonke ngamanga aluhlaza tshoko. Angisakufakelanga ihistory ifunayo baba bengela sikhathi so nansi encane ngikufakela yona ukuthi ihambe kuhle wothi ngikhulume ngithi okhokho bakaMzilikazi abangu11 generations before Mzilikazi was born koNongoma kwaZulu odabula sonke isizwe sabenguni umhlanga abakomhlanga oGasela ungamthole nguGasela ungamthole nguKhebese ungamthole ngumjamasi ngamabizo ezizukulwane bonke la umhlanga yena kuthiwa wabuya ngesilulu sikaMalandela kudala abantu besesebalutshwana emhlabeni kwaZulu le umhlanga wazala umusi MUSI umusi wazala uMtungwa esithi nguye uMabhena phela uMabhena libizo lendoda isizulwane sikaMtungwa esesihlanu uMtungwa wazala uKhumalo yikuthola ukuthi abantu bakoKhumalo nxa bese South Africa bathi bangamantungwa bezibiza ngoyise uMtungwa so yikho sasibacebise nje sixoxa labo abe-royal family ukuthi hayi alibo ukuthi kwesinye isikhathi nxa ligwejisile lixoxa ngezobukhosi libizo ihlo oMabhena bahlale lapha babe ngumthunzi wenu bakoKhumalo ngoba ngumzali wenu uMtungwa lithi lingaqeda ukuxoxa elikuxoxayo okwakoKhumalo kwe-royal family bese lisiya kwethula lisiyabusiswa ngumzali seliqedile ukuxoxa bese lisiyabusiswa ngumzali oMabhena behlezi laphana so ngumntungwa lo nguye odabula uKhumalo ozala uKhumalo uKhumalo libizo lendoda sosibongo uKhumalo wazala uNdaba wazala uLanga wazala uNgululu wazala uMangethe wazala uMachobana ubukhosi babungasibo bakhe babungobukamne wabo uMachichi yikuthola ukuthi abakukhumala ukuthiwa inzondo ebuhlungu gebheli kwaMachichi uMachichi kasaphatha ubukhosi bakwabo ngoba wayelofuba asthma wasithi Machobana phatha mina wami ngeke ngiphathe umsebenzi ongaka ngikula kwaba le good handover takeover uphakathi kwaMachichi loMachobana waphatha uMachobana la uthe thatha wayathatha eSwatini wathatha uManxumalo uSigubuthi uNdandekalanga owathi siyakwenda koNongoma kodwa hayi umntwana lo ngakahambe yedwa kahambe lomthanyelo wakhe umza wakhe uMachabalala uMavuso uDongadili kusinatha amanzi eXhaphozi ibizo lakhe okuthiwa nguFlathu nakalobhengula kanti ke unakaNkulumane unakamzilikazi ngisuke ngisafaka ngibizo lakhe kokuthiwa uCikosi mandiweni uCikosi yikho bayakwenda koNongoma bobabili uMachabalala
lo Manxumalo. Uthe khonapho besanda kwenda dukuduku laselichithekile izwe ngo1896. So kwase ku phakathi kwaChaka lo Mzilikazi bebanga inkomo ezilubhidi ezathunjwa uMzilikazi konkosi uHanani eBasuthwini. uMzilikazi wasesala lazo ngoba laye wayevele sevuso kwakwabo ubukhosi bakwabo. Kanti uChaka uzakuzwa kwakule kuyinhlolanyana kwakuphakathi lapha kwamtshela ukuthi inkomo eziningi zisele lo Mzilikazi. Yikho-ke uChaka okasenza ngakhona uGumede uMhlubi wasethuma izigijima ukuthi akeliye kuzwa kanti uthini kwaMachobana. uMzilikazi wafika wathi hawu kangizwa ukuthi ngithe ngisamniki lamsevuso kwakwethu. Kwathi okwesithathu uMzilikazi wazihambela mathupha wathatha umnawa wakhe kwakuthiwa nguBheje Khumalo. Wathatha inyanga enkulu kaChaka eyayisihlamukela uChaka uGwabalanda uMathi uMhlangandlovu. Bahamba njalo uMzilikazi sesabela ukuthi abantwana bakhe abane uChaka uzaza gcina abafana laba bathathe bafake embuthweni. Amabizo abo yila uLupila, loQalengana, loChukisa, loMangwana. Abanye bakhona babezalwa intombi yakoSigola. Hayi wahamba wamlandulela zadibana. Amabutho ayesedabuka nephakathi. Hayi wachaya uChaka. uChaka wadinga reinforcement wamchaya umntaka kaMachobana. Ukusuka kwaMzilikazi konongoma sesiza kuleli elabalozi. Yikuthola ukuthi abantu bakomoyo laba kakuchiya ukuthi ngabakovuma balanda. Kuthiwa ngabakovuma kulandwa ngoba ilozi leli lavuma ukulanda endaweni yalo. Lamemukela uMzilikazi kaMachobana kaMangetho kaNgululu. Yikuthola ihistory kwakubusa umambo lo Mzilikazi babusakuhla kula wadala abantu. Hayi wasuka kuMzilikazi konongoma uthe sechapha eDrankensberg ukhahlamba endaweni okuthiwa kuseKruman uRobert Moffat esevele eNyathi ngo1859 lapha esakhe khona okuyidorobhanyana kwakhe umzanyana kwakhe eKruman. Bafika bathandana kakhulu lo Mzilikazi. Nguye walayela uMzilikazi indlela yokusuka eKruman ezengena kuleli. Kulapho futhi uMzilikazi azala khona umntana kokuthiwa uNkulumane. Ibizo lithi Nkulumane lasukela kulo lelo dorojanyana eKruman. Yikho kwakhanda uMzilikazi ezisinde zikaChaka lekhe ezizwe. Wase devise method ukuthi ube lama group amabili. Enye group wahamba la ephansi kwelika Mangwado leBotswana. Ngapha iNdlovukazi yabuya straight uManxumalo ehamba labantwana. Belandela information abayiphiwe nguRobert Moffat. Yiyo yamthatha yazaza mngenisa lapha eGibixhe kwentabaZinduna. Ehamba lemizi emkhulu emibili elamaqheba amaningi ngaphansi. Awuqala kwakuthiwa ngamnyama ephethwe induna enkulu uMajijili uGwemu. Esibili kwakuthiwa ngamakhanda. Amakhanda ephethwe induna enkulu uDludluluzo uZikhala. Njalo umqamelo kaMzilikazi wayekuli group uThebe ubhoqa uSamanzi. Unhlunu kayipheli kophela amazinyo endoda lozazalo uzayithola ikhona iJozela dla umsathanina umkhithiki ingwazi endala eyafuna ukuthengwa nguChaka kuMzilikazi ngenkomo uMzilikazi walalayo. Zikhonywa ngunduna nkulu undiweni uGundwana. Kanti uMzilikazi laye wahamba lemizi emkhulu emibili okuqala kwakuthiwa ngamhlophe ephethe induna enkulu uGwabalanda uMathi uMhlangandlovu. Oyesibili kwakuthiwa ligabha liphethwe umaqhekenye usithole sonkomoso umgabho ozigabhayo. Wayengalahleka ngumuntu aMachobana wayekhanti ilizwe elikhulu kunganani. Hayi bahamba abantu labanyana ukhaya bahamba 3 to 4 years. Kwathi li group yahamba yazaza afike eGibixhe la. Bathe sebefile eGibixhe bakubonda ikho kanye lapha balelo khona ngoRobert Moffat basebezinza. Kodwa kwasekukhanti ngomkhubo wesintu babe ngeke bequmnyaka kungavulwa ngenxwala. Inxwala yayisitsho kwakukhulunywa ngokuchisa esingathi kumbe mhlawumbe kuModern World ukungena kumnyaka omutsha iNew Year. Kodwa ke kwakusiba ledili elikhulu elivulwa inkosi nobot else. Yiyo official lelo dili. So kwakhanya ukuthi uMzilikazi kabakahlangani laba amagroup amabili kakabonakali. Kwathi izinduna zathi hayi bakithi indweni akuhluphi lokho. Engqemta aMachobana wadliwa idlwane. Engqenye wadliwa yimikhuhlane. Nanti itholela kuNkulumane kagcotha umfana lo ayivula inxwala. Hayi zavumelana izinduna eziningi. Kwathi umqamelo kaMzilikazi umkhithiki ubhoqo wala azange avumelane labo. Wathi nikane amasotsha athize ngiyidinga inkosi. Wangena amagusu amnyama waqhuma kumbe kumbona upane khona le. Waze wahlanga noMzilikazi phansi kwewankele kumaNambia. Kuthiwa wathaba kakhulu umntaka aMachobana ebonisile sakhe semdinga.
kade laba ngapha emuva bazasala bemgcoba uNkulumane. Uthe sebehlangene ke sebembonile umuntu kaMachobana kusahlala ngakhona le kwele wakhe bahle baphuthuma bangena indlela. Bathe sebebanga sebebanga elokuzena emgwaqweni wenkayi kule ndawo uthoku sesiphongweni wafika waphumula kuletha lesikhulu somkhaya khona ngale lapha afika aphumula khona inkosi yaphumula sokuthula isigijima ukuthi ziyebika ukuthi inkosi iphilile. Hayi wangena emzini womkakhe wafica ukuthi sokonakele sebegcoba umntanakhe. Mzilikazi azangatsho ukuthi umntanakhe kabulawa wambiza wahlala la phansi wakhuluma la. Owakhulumayo ngumkhithiko wathi lalibona ngaphi ilanga eliphumelele ngakatshona amagama kaMkhithika la. Hayi uMzilikazi kazangatsho ukuthi umntanakhe kabulawa kwase kuthiwa hayi kabisele kwabomkhulu eSwatini kwakhutshwa undunankulu wabayi lezi izindunti zimkhaphe angazi ukuthi kwenzakalani khona lembena leyo inqala abadala lami ngawela inkanda. Yikho ke hayi zabizwa ke izinduna emzini omkhulu zagwetshwa zahamba kogoqa inyawo. Umzilikazi wabulala lendlovukazi uManqumane uthi nyambulala uManqumane ngoba nxa kona umntanakhe uNkulumane lo nina wonile uthi zinyembezi zami. So umntana zangambulale munye uGundwane uMalimakhe. uGundwane wathi kumzilikazi athi mntana ntombi bengithi nyazama ukubamba umbuso wakho kungasenani senzabona ezakwenza. Undiweni wacommit suicide uGundwane wathatha umkhonto ocijileyo wawubophela esihlahleni wameja isifuba sakhe wachedela emuva wabuya ngesiqubu wazichayelela wangena ngale yufa kwaGundwane. Hayi wahlala kumntaka kaMachobana entaba zinduna la wasesuka angazi ukuthi ekusukeni kwakhe kumbe kukhanya ngani imbalithi wayesebalekela izidumbu zezinduna zakhe sezibuleke. Wasuka ke wayacaba umuzi wakhe wobukhosi wesibili eNyathi emhlangeni. Wahlala ke khona ngale emhlangeni kwakhanya ukuthi hayi isinde zikaChaka sazizwa. Wasecabanga ucaba umuzi wakhe wobukhosi. Wawuphibizwa wathi kusemhlahlandlela. Uthi kusemhlahlandlela ngoba wasuka koNongoma ehlandla indlela ezengena kuleli. Wahlala ke hayi kwakhanya ukuthi izinsuku lazo sezihambile zemkhuhlanisile imhlasela umntaka kaMachobana inkosi. Wayagulela emzini wakhe omkhulu eNtumbane ezintabeni la. Intumbane laliliqhiba liphethwe induna enkulu khona ngalo uManxiweni uNdweni. Owayethi nxa esegula elele ethaleni lakhe wayebiza abantu bakhe bonke abizele izinduna ezinkulu. Athi angadla inyama yesikhosini umgana wakhe uqhubela loBhengula. Athi angabhema igwayi angazi kwakule igwayi bani athi kuloBhengula ngcweba lapha mfana. Wayetshengisa izinduna ezinkulu ukuthi ilanga likatshona nanti ithole. Hayi la kanye latshona ilanga bathatha impahla zakhe bazifaka kolunye ubhalo bathatha umzimba wakhe bawufaka kolunye ubhalo. Wahlala kezweni kuziliwe ilizwe seliphethwe ngumncumbatha. Kwaze kwafika isikhathi sokuzisa ukuthi siphele. Yikho kumncumbatha kumema wonke amabutho ukuthi baye ukuthi gwaqa mhla anawusithi inkatho idlula oBhengula. Hayi wamethula ngaleyo ndlela uloBhengula wamethula ngokuthatha isigogo sobukhosi sengweme embeza. Amabutho wonke kuthiwa avungama bavunga ngelithi bayethe wena weZulu. Umbutho munye ongazange uvungame izwa ngendaba ekamBiko uMasuku uZigodo uNqamakazi uSiqamso Bhedu owahlala empankeni since simnandi salotshelwa umhlambi wezinkomo unhlane ngokuhlanazela. Wona waphuma umhlambi wezinkomo mathabela size ekhaya owathunda umthundo olithusi. Hayi umbiko wayethethe first born kaMzilikazi uZinkabi uhlanya lukaMama. Bathi wayeluhlanya logogo lo lalithisa ikhanda. Hayi wahlala kuloBhengula ebusa kodwa kungasela engahlalisekanga ukuthi kulombutho ongavumelani laye. Yikho ke uthe mhla siyayichithizwa ngendaba kukhona ngale phambi kweQueen's ngale kusiyale eTechmine ngenkayi road. Wazikhomandela ilizwe lonke ukuthi ziyeyichithizwa ngendaba. Wasuka ngenqola wadlula ethatha obabambeni wayishaya yena uthe fika phambili wehla wahamba ngebhiza wafika wamisa amabutho wayesezilawulela yena ngokwakho amabutho wahamba wangena esigodlweni sizwa ngendaba wafica ibutheni izwa ngendaba bekhuluma ngalo lolu daba lokubusa. Hayi uloBhengula zangachitha isikhathi kuthiwa bathi bayethuka bathola insingizo emnyama isime egedini. Uthe bethi bayethuka uloBhengula wabe ubiza
bona bathi kambe ngasi zangena ngabe singabulala imntana enkosi ngakwathini kuthiwa zangabanyikinyeki wawubiza umbhobho wawubiza kabili kathathu amadoda thesuka laphana wabeqolotshe gathi ibhiza lakhe iqolotsha esiyawulawula umbutho ikuchitheka kwezwa ngendaba mhla nokho umbiko wagwazwa umfana kaMkhithi kudliso hayi mbena ngiyama baba khonapho phela lingachona sigwegwe kabe ngweni ngiyabonga yimi umkhwanazi umpande yamadoda unkwali yenkosi lomafu ugwagwaga uhlawuza uhlaza usikhumba kuthetha ugagisa ngizalwa intombi yakokhumala inzondo ebuhlungu gebhelu kwamatshitshi uhlomza mkhonto umthwento ohlabusamela umntamba kandaba ezitha usiphahla sendlunkulu umama ezalwa ke intombi yakotheba ubhoqo samanzi unhlunu kayipheli kophela amazinyo endoda lozazala uzayithola ikhona ijozi eladla umsathanina hayi ngiyabonga mbene omhle ngiyabonga sigwegwe